A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan wa nisaa. Ahmaduhu subhanallahi wa ta'ala alladzi amarona bin nikah wa nahana 'anis sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'ala nikah sunnata rasulih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi amarona bi ittiba'i atharihi wa suluki tariqihi. Sholatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajawwaju wa la tutawwiqu fa innallaha la yuhibbu tawwaqina wa tawwaqu. Pengatur waktu, penata acara, alimil ulama il amilin wa du'ama wal umara fi hadhihi wilayah, keluarga besar calon pengantin istri, keluarga besar calon pengantin pamuket, bapak, ibu, pemuda, pemudi, sadayana anu kusim kuring dihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah sim kuring pewakil di kasepuhan calon pengantin pamuket atur nuhun ka sadayana ka pribumi pangitem ayat dieu sim kuring nyangakeun julujeng tepang sareng sadayana oge nyangakeun taqabbalallahu minna wa siyamana wa siyamakum takuntum amin bi khair. Aqul amin wa antum bi khair. Kaya sanes pasejaan sim kuring panginten di Garut. Alhamdulillah dugi kaya tempat. Bahkan tadi ketika